برنامه خمنا ولات وی بشه دا 30 کیلومتر باشور باتمانه دا نافبر حسکیف و باتمانه دا لگوند علودین ویا او قلعه کو از بگا لسرجی او جی قلعه علودین ویا او کسه او مرخصه او میره کود سال 16 دا لوی گوندی جدایک ویا سری المیرو بگن وده مهلدای ج فقیره ج زنگین هستند یا دای فقیره ج برویجی شرط بجن روبین هودین کردا علودین و سدی ستم کنم بجن فرحت دنیا كل فرحت بالدنيا او قلا بوطن او چیه قصر كويل وان بيجن وك سيرنگاها هاوينيا خو بله هاوینگا جار جارا چيو جار جارا چيو جزيره بوتا چيو مردينه احمد چيو ستوري يعني هرم يكمين هاتنا علودينو لگونده علودينو يعني بيجن كلها علودينو يشخو ناوی گوند فرمیت دا چیه فرميتي ده رسميتي ده يعني اطلهان بيجن اطلان ليت كرديد ناف قال دا جرات بيجن گوند علودينو علودينو گوند كلفراهيه و هفكاري من نشان ده او گوند كو انها هون لسر اكران دبينن اف گوند علودينو ال براوي اوا ديجله اف جي كو امليج قلاويه قالوا شو مجرى قلت علودينو ادوين قايب بيستيكو از دركتم برا ام شخورا او هابتشن كي كمين يعني بتشكي ديني تيجي بيرا هبو يعني كانوا بيجي بيستيكو از دركتم برا ولا كي كمين تبدا بيشي كلام كي بيستيكو از هاتم برا يعني مقول انسان كي باقل في جهان تهجينا كي هنجي دركتنا ويزورو زحمته براستي باكي تشوا مريم درباري وچروكا ودا تشت زانن ميري بوتا ل پسو چتکی و ویدگرن تینا کله ویدگرن جبرا دگرن جبر ویدگرن ویدبنا جزیره بوتا و جزاد دنه قازو خیتخن وی اوای وقتات خنا قازو غی میر پوشمان دبی والا ما مرخص کی يعني بالي بس راست علودينو مر لي علودينو د تشيروكو د افسانه و كلام دنبيج هذا هر جنده ما و هيجي دجي